Tauni ya Kakamega yamukirite batoni ngima ya ngwataniro ya One Kenya Alliance etogoretio ni Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Moses Wetangula hamwe na atongoria angĩ arĩa maranyita mbaru ngwatanĩro ĩno. Wa mũthingi kũrĩ ngwatanĩro ĩno nĩ kuonia Kenya ũrũmwe wa ũndũire ũrenyenyeka na ũrĩa matukũ ma gĩthurano kĩnene maratirũka, noguo kĩoneki kĩao kĩrathera maitho-inĩ ma Kenya. Kwamba sisi ni timu moja ambayo hawezi kubanduka, na mimi ni mchezaji wa timu, na nikiwa kwa timu hiyo nataka niwahakikishe msifadhaike. Watu wamekuwa na tabia ya kujaribu kushurutisha ati huyu ndio tunamlazimisha mchukue. Mimi nataka niseme mtakubali kulazimishiwa kiongozi yeyote? Atongoria ya moreti ya Kenya metheme na atongoria maheni aria ona thengia wa gukorwo ituro-inĩ cia utongoria matihingagia ciĩranĩro na wona ithurano cia kuhĩrĩria magacoka na ciĩranĩro ingĩ. Shida ya wakulima kuhusu shukari, dawa ni wapi? Dawa ni wapi? Tutahakikisha wazazi hawatasumbuliwa na karo, kwa sababu watoto wa kutoka form 1 mpaka form 4 watasomeshwa na OKA. Urumwe wa andũ a rũrĩrĩ rwa Baluya maugwetete ta mũthingi wa bata angĩkorwo a Kenya nĩ marenda ũtongoria wĩna ũtiganu na nĩguo magacama mwega ma kĩondo kĩao kĩrĩa maugĩte kĩihũire mĩbango ĩrĩa ĩkahũthia mũrigo ũrĩa ũrĩ ciande-inĩ cia Kenya. OKA imeanza safari na OKA tutajenga Kenya, na OKA inahitaji kila Mkenya. Tukitaka kama jamii tuungane na Wakenya wengine ndio tupate kile tunapataka. Umoja wenu ni ushindi. Umoja wenu. Icera rĩrĩ rĩa gĩcigo kĩa ithũĩro rĩa bũrũri kũringana na atongoria a ngwatanĩro ĩno no gũcamithia rĩcamithĩtie Kenya mĩcemanio ĩngĩ mĩingĩ ĩrĩa ĩkweheria mbica ya mbarathi igĩrĩ gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Sisi tutaketi, tutakubaliana, yule atakuwa wa kwanza ndiye atakuwa team leader, lakini itakuwa ni team. Kama hujaona Kenya ikiongozwa na team utashangaa. Wale ambao walianza kukimbia, mnajua in athletics when you are running a marathon you don't start by sprinting. Marathon unaenda pole pole alafu unashika kasi. Atongoria a ikĩro itiganĩte nĩ meranĩire kũnyita mbaru ngwatanĩro ĩno ĩrĩa kũringana na ũthuthuria wao ĩrĩ na kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magomeire bũrũri. Tukitaka tupatie hao wanaume nguvu ya kutosha, ni lazima tuwapatie nguvu za kutosha kwa vyama zao. Ni lazima chama cha KANU kiwe strong. Hii timu ukishirikiana hivi tutashindwa kweli? Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Gathoni Wanjihia.